ታችን ደፍሮኛል ብላለች። ጎልፊና ሸመረን ዋን ኬሰኒ ከበጀኬቲ ንፍጣም ከበጀኬቲ በያራ መለን ሲቆ ፋሚሊ ውሾት ከበጀኬቲ ዱበተ ማራ መለ ሁንደኬቲ ዋይ ሁንደኬቲቲ ዱጉማ ጉዴደን ተሞ ኪጂባ ከጀዱ አደባባችሁ ደምና ዮ ዱጋ ጉዴደ ጅራቴ አኩማ ጀሪዴ እንገዳ ዱባይን ከሰት ኦቦሌሰ ከኛ ተኮ ጉዴዲ ዳኒ መተኒ ቀብሲሰን አማ ሙጫን ኩናቲ ዱፍቲ በሌሰ መለን በደኑ አነቱ ማለ ዳገስ ጅነኛ ብየ ከናን በርባዷል ዮሞ ኪጂባ መቃበላስ በሌሰ ጅራቴ ሙጫን ኩን አከ ዱበርቲ ኦሮሞት ኢሲን ኪፍቴ ረከታ ብየ ዱባይ ከሰ ጅሩ ተኮ አሲ ቲኬቲ ኩቴ ቢዛው ጀቺፍቴ ገልቺቴ በከሲኒ ቡፍቴ ሲን ኪፍቴ ነጋን ገዲፈምቲ nama lama keessaa tokko nyaata hubadhaa rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu koppilink sheer nu godha ndoffatin akka ta'a eshi qaxxal ወንድሜ እሺ አስተርሰኝ እኔ ሚልክ ማለት ነው እሷ ደፈረኝ የምትለው ስልክ የሚደውልልህም ብሎክ አድርጋቸው በእናትህ ሚራ ከሰን ጅራ ጭራሽ ራሱ ቪዲዮ ምናምን ቀጥቶ በቪዲዮ እያስፈራረኝ በእንትን ነገር ማለት ነው። ይፈማውጅን አማን ዱባቲኒቲ ስራ ዱባና ዱጋዮ ቀባቴን እንጂ በሳ ቀረጸችው ጎደኞቿ የቀረጸችው ፎቶ ቪዲዮ ነው እንጂ ሌላ ቪዲዮ የሚባል ነገር የሚያስፈራራት ነገር ምንም የለም። እኔ ልደፍራት ማለት ነው። እኔ የስራ ሰው ነኝ። ስራ የሚሰራበት ቤቴ መጣ ነው። እኔ ባለ ሁለት ሚውቲኑ ራቀበዳ ተራሴራ አመራ ካፕቴኑ ሲራ ካናን ኪጂባ አዳምጠኝ። አሁን ስማኝ፣ አንድ ሁለት ብለን እንጀምር። ልጅቷ ነገሩ ወደ ብር ብቻ ሳይሆን ቤቱ ሂጄ በክብር አንድ ሳምንት ቁጭ ብያለሁ በግድ ደፍሮኛል ብላ ከሳሃለች። እኛ ጋር መልስ ግን ስጠን። ሙቤ እዚህ ጋር 2 ወር ነው 2 ወር 3 ወር እንደዚህ ነው ቀየ ነው ሲጀመር ጓደኞቿን ጠርታ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሰርታ እንትን አንድ ላይ ተሰብስበን አሳልፈ ሲጀመር የጀመርነው በምን እንደሆነ ታውቃለህ? በቃ ስለ ፍቅር ጥያቄ ተያየቀን አወራን። ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ባል አለኝ ልጅ አለኝ ምናምን አለችኝ ብላ ጠየቀችኝ። ኦኬ ልጅ ተፋትሻል ከባልሽ ጋር ተፋትሻል ብዬ ጠየቅኳት። አዎ አለችኝ። ከዛም በኋላ እሷም አወረችኝ፣ እኔም አወራት። አንድ ላይ ሆነን ከዛ የሚቀጥለውን ነገር ሁሉንም እያደረገን 3 ወር አካባቢ ለ2 ወር አካባቢ ከቀየም በኋላ አንድ ቀን ሾርጣ መጣና አባረረን። ሲያባረረን እነሱን ሌላ ሰፈር ቤት አስገብተን እኛ ወንዶች ሌላ ቦታ ሄደን ስንመለስ ደግሞ የኔ ጓደኛዬ ማለት ነው አብረን ምንተኛ አብረን ምንበላ ነው እሱ ሄዶ ከዛም በኋላ ከሷ ጋር ተኝቶ እኔ ደረስኩ። ልጆች ሴቶችም ከሷ ጋር አሉ። እነሱ በር ወጥቶ ከሱ ጋር ተኘች። ስትተኛ እኔ እንዴት ነው ብዬ ጠየቅኳት። ስጠይቃት ስህተት አድርጋለሁ ይቅርታ አድርገኝ ምናምን አለች። ይቅርታ አለፍኳት። አሁንም 2ኛ ደረጃም እንደዚህ በቤት ራሱ ከጓደኛ ጋር ተኛች። አዎ የጓደኛ ቁጥር ትሰጠኛለህ? ኢትዮጵያን አለው እሰጥሃለሁ ቁጥሩን ስጠኝ። መጀመሪያ ስጠኝና ከዛ ቀጥል። ቆይ ቁጥሩን ፈልጌ ሌላ ስልክ ላይ ፈልጌ አውጥቼ እሰጥሃለሁ። እሺ ቀጥልሽ። እና እንደዛ ሆነን አሁንም 2ኛ ዙርም ሲያገኛት ዜናብ እኔ ከአንቺ ጋር አልቀጥልም ከላስ እኔ አቁም በለው። አንደኛ አገኘሽ። 2ኛ ዙር ደግሞ ምንድን ነው? 2ኛ ዙር ምንድን ነው? 2ኛ ዙር በራሴ ክላስ ማለት ነው። ሌላ ቦታ እኮ ለሾርጣ ሸሽተን እኮ ሄደን እኛ እዛ ቤት መተኛታችን አይቶ ከኔ ጋር ያለው ልጅ ሄደና ከሱ ጋር ሴቶች ያስቀመጥበት ክላስ ሄዶ ተገናኘ። ከሷ ጋር ሲገናኝ ለምን እንደዚህ አረግሽ ብዬ ስጠይቃት ማለች እንትና ይቅርታ አድርገኝ ብላት ለማነችኝ። ኦኬ አልኩና አለፍኩ። 2ኛ በኔ ክላስ ላይ እንደዚህ ሲያገኛቸው ከሱ ጋር ሲጣላ ለምን እንደዛ ሆነች እሷ ወላሂ ለዚህም እሷ ነች እንደዚህ ብለኝ የሚጠይቀኝ ምናምን አለኝ። ኦኬ እንደዛ ከሆነ አልኩና ከሱ ጋር ተጣልተን እኔ ቤት ቀየርኩ። ተለያየን ከነሱ ጋር። ከዛም በኋላ እኔ 2ኛ ሄሎ ቀጥል ወንድሜ። ከዛም በኋላ እኔ 2ኛ ከአንቺ ጋር አልቀጥልም ብያት እቃዋን በታክሲ ልጆች ታክሲ ወስዳ ስራ ቦታ ገባች። ከዛም በኋላ ብር
ብር ጠየቀች። ስጠይቀኝ ብር አብረን በልተን አብረን ጨርሰናል። ከዛ ውጭ አንድ ሳንቲም ለእኔ ላክ። እኔ እዛን ስት ሐዋላም አልልክም፣ ምንም ነገር አላረግም፣ አዲስም ነኝ። ከዛም በኋላ ላክልን ስትል ኦኬ እሺ ፋዘር ቆርቆሮ ምናምን ይሰራል ምናምን ስትለኝ ኦኬ ልክልሻለሁ ብያት ነበርኩ። ከዛም በኋላ እንዴት ሆንኩ? ልክልሻለሁ ብዬ ሪከርድ ያስኳት አወራኋት። ከዛም በኋላ እኔ እስር ቤት ገብቼ ነበርኩ። የሆነ ሰው ተጣልቼ ሰው መጥቼ ከሰው ጋር ተጣልቼ ነበርኩ። ከዛ እስር ቤት ወጣሁ። የለኝም ብር በእጄ የለኝም ብዬ ነገርኳት። 1 አመት ከምናምን ነው ይህንን ካወረን ማለት ነው። አሁን ከዛም በኋላ አሁን እንደገና መታ ከሚስቴ ጋር ማውራት ጀመረች። ሚስቴ ኢትዮጵያ ሄዳለች። ሌላ ካገባሁ በኋላ ማለት ነው። ሚስቴ ኢትዮጵያ ሆና ከእሷ ጋር ማውራት ጀመረች። አውርታ እሱ ብርሽን ከበላ እኔ አስከፍልሻለሁ ምናምን ብላ እኔ ጋር መታ ቁርአን እስሚለኝ ከበላ ብሯን ክፈል። ከዛ ጓደኞቼ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ ቤት ላይ ማለት ነው አውሩኝ። እኔ ቁርአን ሚላለሁ ከፈለጋች እሷን ትምጣና አስሚያት ትማልኩ ብያታለሁ ብዬ አወራኋት። በዚህ መሀል ዋድረዱ ማንበለቴ የረው ዋድረዱ አተከንትራኔ ኦልጂ ካሜራ ሙሉታይ ውሻ እትውሽ አንተ ለምንድን ነው የምትሳደበው? አንተ አይደለም ወንድማችን ማማድ ከአንተ ጋር አይደለም ከእሷ ጋር ነው። ኦኬ እሺ ሶረቲ ሙለዱ ሲንጀ ለማጅራ ሙለዱ አቃ ወነቲ መቴ ኩን ዋን ሰጣሚቲ ዋን ከበጃ ኢንተለ ኦሮሞ በሌሱ ዮሶፍ ደ ኡመተ ዲፈማ ጋበታ ዮ ዱጋቴ ሞ ዮ ፈዲዳን ጎታ ረቢ ሲነርጋ ቁርአን ረቢ ዲሮ በሌሲታ ኢልማን ኬቲ ከከታ ከካቹዳ ሁንደ ዋን ነው ያ ረቢ ኢልማን ኮ ፊቴ ለፈረገን ገለቴ ሞ ኦሮሞ አሚን ጀሌ ሲን ከከቺና ቁርአን ለምትናገረው መጨረሻ ላይ ቁርአን ይዘት ምላላ አንተ ማሜ አላህ በሚያቆም ይላል ሶባመቲ ኩሉ ጋር ረጋነ መደኑ ቀባ አላህ በሚያቆም ይላል። እሺ በቃ ሚውቲ ቀበዱ ጋር ሚውቲ ቀበዱ አፍጣቱ ሚስትን ታወራለች። ሁሌ ነው የምታወራው። እዚህ ጋር እያለችም ታወራለች። እሷ እኔ ከፍላለሁ ብሯን አሁን ልስጥ ንገረኛ። እኔ ቁርአን ይዤ ነው የማልኩት። እሺ ዋን በርባዳ ፊዳስኒ ፈነን ከከዳን ቁርአን ዋን በርባዳ ቁርአን ቆይ ሶረቲ ቆይ ነመደኑ ጅራ ስብራ ዱበርቶኑ ወር የጀባን ኩሎ ቢልቢለሜ ዋመ መጀረከሲ በናኒ መዲና ሰረታኑ ጅራ ዩ አቲ በሌሲቴ ሙካ ስትጨርሱ ዮሞ ስትበሌፈሜ ዱበርቲ ኦሮሞ ጉቱ ደመክሰኒ ዱባይን ኬሳ ጅራ ዱበርቲ ኦሮሞ ዱባይ ኬሳ ቱ ጉቱን አቲ ዱኩመቲ ደፈረንቴ ጀናን ወላሂ ቢላሂ እንጅራተኑ ኒስወኑ አኑ ሙካ ተሲዛን ዱበርቲን ጉቱን ባኒ ሲፈልሙ ዱበርቲ ኦሮሞ ዱባይ ኬሳ ጅራን እንገደ ጋፈኑ ቀብሲዛኑ አከቀምን ጋሩ ሶበታና ነው ሲቶ ፍትቡዴ ኡመታ ባዳባን ታይ እዚህ ጋር ለምን ጓደኞቿን ጠርታ አሁን ምስክር አንተ ምስክር ቆይ ጨርሰሃል። አብራችሁ በሰላም እየኖራችሁ በፍቅር እየኖራችሁ እሷ ከጓደኛ ጋር ያንተ አልጋ ላይ አገኘሃት። አዎ አሁንም ተመልሴ ሰበኩን ተራብቲ ማታ ሶረቲ ተመልሰክ ያንተ አልጋ ላይ ከሌላ ሰው ጋር አገኘሃት። አዎ ለዚህ ነው የተጣላችሁት የተለያያችሁት። በዚህ ምክንያት ሁለተኛ ሲያገኛት ነው። የእሷን ጓደኞች የእሷን ዘመዶች የምታውቃቸውን አንድ መረጃ ታመጣለህ? አዎ መጣ። ፍሬንድክ እንደሆነች አዎ ከማን አምጣ? ከእሷ ዘመዶች ወይስ ከሴቶች ወይ ወንዶች? ከሴቶች። ጀሚላ ታውቃለች። ቴንኪው ጀሚላ የኦሮሞ ሊዳት አይደለ? አዎ ቁጥሯን ላክልኝ ቶሎ። ቁጥሯ የለኝም በይሞ ነው የምናወራት። እሷ ራሷ ታውቃለች። ጀሚላ ጀሚላን ጠርታ አምታ ቤት ላይ ምግብ ምናምን አዘጋጅታ ደፍረኛለች የምትለው ራሷ እኮ በራሷ እጅ ቪዲዮ ራሷ አለ። ቪዲዮ እንትን ጀሚላ ራሷ ታውቃለች። መታለች መታ ረመዳን ውስጥ ነው። እሺ ሶሬቲ ቆይ ሶሬቲ ለቆሰ ጀሚላ ከሳና ያርግ ይባዱ ቱምባይን አሱበራታ አማን ሲርጋ ቆይ እሷም ተስማምታለች። ጀሚላም ታውቃለች እንደተደፈርኩ ታውቃለች እያለች ነው። እስኪ መታ ጀሚላ እናስምላለን። አለቀ። እሺ መቃ ጀሚላ ቲቪ ወሪ መቃ ሶሬቲ ረብ ማብየት ኛችቴቲ አሚን ጃፍላ
Harkaan taaptaap godhaa. Share godhaa guys. Taap coupling guys. Taap coupling. Yeah. Easy siriyee Amma kun dubbadha. Mubee gurbicha nuugaaf intalatti kana nuugaafadhu gurbaarra ton ta'e. Eega inni isii ala gaafatu sin jaalladha jedhee ala gaafatu warra isaa itti meeramoo itti himne sitti meeramoo sitti himne jedha gaafadha isas gaafadha dabba jandaalu. akka ta'e elaamee dhaggeeffadha ancalluma jedheen dhufu wantichi eessaa eegalee mubaarik abeet namni wayii maallaqa na nyaatee jira maallaqa akkamii maallaqa akkasii biyyattan sii galcheedhee na nyaatee jira akkasii achumaan fiigee dhaqee obboleessa koo abeet akkam jirta nagaadha akkanaa gootu birrii intala keenya nyaatte sana fidi intufta jennee walitti kaanee wal lollee intalli Oromoo tokko bilbila irraa fuutee naasooftee sana booda yeroo achi kaanee jennu akka inni birrii nyaannee fi akka waan tokko akka fireendii ta'e natti himee jennaan bilbila walirratti tuni inni isii bira deemee sooretti abeet akkam jirta obboleettii koo nagaadha birrii kee nyaate moo isin walii jaalalleedha awwaa'ii jaalalaa keessa kan galle beekta bitennaan lakkii birrii koo hawaalaadha nyaate malee takkaa wal argine hin beeknu jechuudha sagalee yoo barbaadan kabajamoo taphaaqaa dubartootaa warri gastiirra jirtanu kabajamoo dhimmi dubartootaa nu laallata jettanu arragaa malee nufu achumaanan isiin maallaan jette takkaa wal argine hin beeknu fireendis miti walis hin beeknu ragaan natti dhufuu jette keessaan igala gadi baasuun barbaanne yennaan achumaani walirratti lamman jalaa fide sobaa jettu kuno walirratti lamman jalaa fide keessan bituu gadi baasuun barbaanne mubee sila ricciti takkuma sanaan taa'ee waa'ee kanaatiin deemuun barbaanne jechuudha isallee saaxiluus hin barbaanne ejjetii kana gadi baasuun barbaanne amma erga karaan dhuftan inni gilxi jiru hunda isaasinitti dubbadde mali karaa ammaaf jetta giiftii koo siifal maarramoo isaafal maarramoo eenyu himataan naafal maartu mubeen hin beekaa bara kanaafuu yeroo siifal minuu keessa dhugaara dhaabannee malee gateet Oromoo taateef maal Oromoon malaayikaa wayiiti moo gateet Oromoo taateef nama caaltee ilma namaa dhugaara dhaabbannee nuti jemman nama dhugaara dhaabannee malee maal Oromoon jannata nagalcha moo azaaba nagalcha obboleettii koo kana amantaa koo jannata nagalcha hojii koo azaaba jannata nagalcha achumaananii walirratti dhee Oromoo koo dhaggeeffadha walirratti dheetan salaamu alaikum waalaikum assalam sooretti akkam obboleessu akkam nagaadha jirtu እንኳን ሰላም ነው ናቸው ደን ነምቺ ኩኖ ወልጃለነ ጀላ ጅራ ዱብቲ ኮ ጅራተ ዱብቸ ከሰነ ባሳ ጀናን ዲዳለ ጤካቴ ቦዴ እናኒ አስረዴ ትሚያ ለቺ ሰጀሩ ማለቃን ሲቢቱ ኮ በርባዴ ረጀትላ ቀጨም ጎደ በካ ይተቀበደላ ልካን ከሰን ካዳ ዱቢያና ከነማ ኦኔ ከሰን ጋዶ ቃ ጎደ ከነ ጭኒኔ እኑ መሲን ማለቃን ሲቢቱ ኮ በርባዳ ረጀቱ ጭኒኔ ዱብቻ አማስ ይተሙት waan jaalalaa jiraannaan keessa hin galu. Waan jaalalaa nan laallatu gaafa borsaa keessa sokolattanii dhattanu wal gootanu an keessa hin jiru gogaa wantan gubadhuuf hin jiru jennaan didde achumaanan walis hin beektanu walis hin jaallanne achumaanan gurbaa kottoleen isiidhaan kottolee fudhee dhufe uummata koo maaliifi an dubartiin gudeedamnaan himannaan rabbinan dhiisinin dhiisu biyya kanaa miti biyya lafaarraan deema malee du'aan jechuudha. Na gudeedee kan isii jijjiirte amma asirratti geessanii. Wanna kana na mudata na mudata. Sooretti dubbiin kun fagaata waraabamee deema dhaggeeffadhu ammas. Mubaaraka abbichi waan ammaan ta'an jamiila caala wajjala dubban. Ayyoo hojjetaa jin. Caala ko washi mul'adhu sooretti. Dubbiin kun ballachuun barbaadu feesbuukii wal ga'a maatii kee ga'a wallaahi billaahi jechuudha bakka duniyaa guutuu wal ga'a yoo obboleetti kiyya ilmaan qabda jedhanii quraana qabattee ilmaan keetti kakachuu dhufa rabbii ilmaan koo amma narraa hafixu nagaan maatii kootti nan galchin haqni dubartii Oromoo biyya Arabaa keessa teessee hojjettee maqaan badaa jiru naa balleessu waa danuudhaan kakatta inni si kakatta katti ta'eef xumurarra ragaan moja miilaan dhufaa jirti obboleettii koo yoo dogoggortee jiraatte mi'uutii irraa kaasi. Mobile kakadda rakkoon qabu dhugaarratti an kakadda mala sobaan hin kakaddu nan kakadda wallaahi nan kakadda waan fiddan waan barbaadan isinii kakadda dhugaarratti mala sobaan. Giddiidhaan si daffare moo suma totoo jaallattu inni jaallattu. Dirqamaan mana jaraara kee jennaan dirqamaan na qabee na gadhiisuu dide himmata keessaa kee dhaabate innumti mana jaraatti.
Gabaa guutuu keessatti goddanyoonni isaa hundi jaraa jechuudha. Uummata baala keera jechuudha inni sun. Qabeessi godhee akkamitti birriitti kennite ati? Dirqamuma mana isaa keessatti dirqamumaan na qabe innumti. Erga si qabee kee immoo walii taatan mooree akkamitti birriitti kennite tokko gaaffii kee lammaffaan immoo innoo si qabuunsaa jeemee qaadhaa hamma maaf sitti dhaga'ame. Maa duraan immoo sagalee sitti qabee sitti dawwalaan sin kaastu sagalee sitti qabee sinaan deebisa. Sagalee kana baasa. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya obboleettii qabna haadha qabna obboleettiin keenya ni gaafatamti dhugaadhaan duuka dhaabanna yoo kam dubartii jaallanne. Ji'a lama guutuu eeggatte amma kanatti dhuftee mubaarakitti matti ati keessaanis ta'e irraan gastii irrattis geeraan jira ragaan jira kanatti dhuftee natti matte gudeedamuu keeti moo diraama kuma furnatti matte dhaggeeffadhaa. La'aan gudeedamuu nan dhoske sila ni manne gaan akkas jedhee ni manne birriidhuma kan koo fakka ni karaa seeraati yoo rabbiin sodaate naa kaffaluun barbaanne hiccitii jiru gadi baasuun barbaanne jechuudha. Amma ergi dubbiin fagaate dubbiin immoo manna shaayiddee inni ka'ee dhufee akkasitti jijjiirame. Yaa dubartii Oromoo kabajamtuu dubartoota Oromoo rabbitu silas maqaa keessa olii gadi fuudhe maqaa keessan eeguudhaaf maqaa keessan balleessuun barbaannu dubbii haqarra dhaabanne dubbanna. Naani Madiina siifan diggoo akka dubartii tokkotti tuun sobiin tuun fakkeessin. Utuu namni tokko dhiirri tokko dhufee diraama 10,000 sinirraa fudhate immoo utuu isin gudeede fedhii keessa malee isin daffare kamtu itti dhaga'ama. Isanni birrii fudhate immoo isanni isin gudeede isin itti dhaga'ama akka dubartii tokkotti meme. Warri koomeentii na Dirqama yoo nu gudeede yoo fedhii keenya alatti nu gudeede gubbaa kanatti nu gudeede si jammar nubee dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e mana ijaazaa keessatti dhiirri haqilii qaba. Kan haqilii isaa of rakabsiisu dubartii keenya. Waa hedduun argee jira. Murteessi nu ragaa jira ragaa booddee dubbanna takka kan walumaa galatti gudeeddiitu nu dhukkubsa malee birrii caalaatti gudeeddiitu nu dhukkubsa. Madiinaan garuu kan isin himatte sooreen garuu kan isin himatte birriidha malee waa'ee gudeeddii himanne hayyee reefi matte ishi amma akka goonugaa maal maqaansi Carraan qaba. carraan qabde amma Madiinaan carraan dubbatta ka diqqoo nu jalaan cufinaala diqqoo dubartii balleesse dhiira balleesse jedha maaliif beektu qoyyaa ragaa fidadheen kaa akka tabaqaatti naanii gotu waan sa'u dhiiftee Madiinaan jedhamtu Jamiilaan jedhamtu dhuftee quraana qabdee kakattee ragaa ba'us innis ragaa waan matte isin ragaa waan matte waan ta'eef ragaa kana dhaggeeffannee kaanu ragatti qofa. Naani yookaan waan murteessine naa nyaatamma dubartii keenya rakkoo qabaa maaliif maaloo jenne nu jalaa cufama kanaan. Akkas ragaatti bane uummanni haadha geeffatu. Ragaa fideen ragicha. Sooree wajjin haasa'uu barbaadu. Qoyga. Ragaa. Ishi. Imaraatii keessa jirti midhaan kun giddiin qabe yoo guutee deemti. No. Diggoo inaasa'inaa yaadatti kenninaa dura.